Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hazagirana ibiganiro Abidjan kuwa gatandatu na mugenzi wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara aho bazasuzuma amaherezo y'ifaranga ry'Ubufaransa rikoreshwa muri icyo gihugu. Abdelmadjid Tebboune wari minisitiri w'intebe wa Algeria mu 2017 yarahiriye imirimo ya perezida mushya nyuma y'icyumweru atsinze itora ryadurumanijwe n'imyigaragambyo. Ambasaderi w'Amerika muri Sudani y'Epfo Thomas Hashe yaburiye ko ubuyobozi bwa Washington butazazuyaza gufata ibindi bihano ku bazazitira amahoro muri icyo gihugu cy'Afurika cyazahajwe n'intambara. Umuryango witwa Izwi w'abakozi bo mu rugo muri Afurika y'Epfo uvuga ko wafashije abagore barenga 200 mu mwaka ushize gushaka imirimo mu gihugu abagore bahohoterwa mu magambo no mu bikorwa. Naho mu Burusiya mu nama y'uyu mwaka n'abanyamakuru Perezida Vladimir Putin yavuze ko ashaka kubona ubushyamirane buhagarara muri Libya n'ibiganiro bigatangira hagati y'impande ebyiri zitavuga rumwe muri icyo gihugu.